كتاب أنس باب 24 درس نيوتن في التواريث في رونغول ما اختلاف الدين wonu de luto dirgol dinaji din oda ko juldo oda ko kefero kono ron dirgol gol wawete warrede hakkunde mabbe ikhtilafu din luto dirgol dina kan huwa dum an yakuna konde latoto al muris ronete don ala millati himo e hore dina go wal waris ronowo on ala millati ukhra hino e hore dina go wa tahta dhalika harahino e le mundo mas'alatani mas'alaji didi المسألة الأولى مسألة رانهم إرث الكافر كون دوندي كافر nde woronde tamil muslim immorde juldo wa irsil muslim irunugol juldo min al kafir immorde kafir اختلف العلماء جومirabe gande ben lutondiri fi hadhihi mas'ala aw mas'ala do ala arba'ati aqwalin e do kongol inay القول الأول كونغول أرانونغول أنه كوني لا توارث رونينdirta bayna muslimin wa kafirin hakkunde juldo e kafir mutlaqan furray wa dum qawlu akthari ahli al ilm ko dum don ko woni kongol ko buri dudude kon e majorité jomirabe ganda be li gawli sallallahu alaihi wasallam sabu gollitirgol mako ne laado la yarsul muslimul kafira wala al kafirul muslim wo juldo ronata kafiro kafiro ronata juldo muttafaqun alayh ko dum buri hubutude ko dum buri jiccude al qawlu sani kono kongol di mongol annahu wonde koni la tuwarisu ronata bayna muslimin hakkunde juldo wa kafirin e kafiro illa bil wilai so na sabu wonugol waliyu ara kefero on ko maccudo am ko mi woni waliyu makko li hadith sabu hadith ne laado kambe make la yarsul muslimu an-nasrani wo juldo ronata an-nasarajo illa an yakuna so ana an-nasarajo wona abduhu maccudo makko kanko pullo on e kanko juldo on aw amatuhu ma kordo makko kanko juldo on sawni min abdullah kalam do mari maccudo an-nasarajo ma kordo an-nasarajo so mayi mi ronaymo aray fi wota jawdi din jette e wota kreti hembe di mo makko be jettu jawnimbe ya be développer ya kefero ngum be liba islamo rawahu daragutuni fa huwa haray on hadith don yadullu no tindina ala irsil muslim ronugol juldo on li itiqihi saburin dingol mo an-nasrani an-nasaran kejon wayo gasu alayhi hino gise don kade al contraire on o irsul nasrani haray ko de an-nasara yo ronata masalan misal li itiqihi saburin dingol mo al-muslim juldo on kono don velaja binde musibe julbe parce que sellatande juldo wonata maccudo kefero al qawlu salisu kongol tatabongol annahu no kanko yarisul kafir arona e kefero min qaribihi muslim e sabu battagol makko juldo on sabu wonugol mabbe sibbe ida aslama so silmi qabla qismati tarika ko adi sendegol ko accakon li hadith kullu qasmin kala sendore usima sendade fil jahiliya fendo jahiliya fa huwa renden alama qasama ko yoni wono hewre no sendirano nayo bortine wa kullu qismin kala sendode adrakal islam de islam hewtiti fa inna den don alama usimal islam ko yoni wono e hewre sendore islam on fala hadis on yadullu mutindini ala anna edo ko ni law aslama kafinu si kefero silmi qabla qismi mirasi ko adi sendegol ndondi mawrisi nde oronata ndin al muslimu mawrisuhu al muslim di juldo oronata warasa haray oronay al qawlu rabi kongol na bangol annahu kanko yarisul muslimu oronay juldo wonde ronay juldo min al kafir morde kefero dunal aksi ko wuri aksi li hadis islam sabu hadis islam silmugol yazida wala yunqas sabu mako ne laadon al islam kanyu yazid ko beydu to dum wala yunqas duytata ko jonno se julbe be roni hefrabe hara islam on beydi se hefrabe roni julbe be hara islam on duyti wa tawrisil muslim ronugol juldo min al kafiri modde kafiron ziyadatun non ko beydagol wa adami tawrisihi wase go ronugol mo minhu immorde makko naqsun non ko duytagol wal hadithun yadullu hinu tindina ala anna al-islam yajlibu ziyada kanko poday beydari ni wala yajlibu naqsi o podata duytari waraji ko jiji ko wallahu alam ko Allah buri andude al-qawlul awwal kono ko kongol aranongol won ko subiden fa huwa koni dum adamu tawaris ko wasa gorroni dirgol fes bainal muslim al kafir kunde juldo e kefero li sihhati sabsellugol dalilihi dalil mudum wa sarahatihi e feñande mudum de bi khilafi sabuluton dirgol baqiyatil aqwal ko hediti ko e kongudi fa inna adillati asabuna dalil mum imma غير صحيحة أما هروناك سل وإما غير صريحة أما وناك سل إما غير صحيحة
أما هروناكو سلي وإما غير صريحة أما وناكو فيني عندي كجي دي ناندو ده في روجي دين كدي ناندي فلا تعارض هربي بتتاك دليل القول الأول دليل الكونغول أرانونغول. المسألة الثانية مسألة إمام توارث الكافر كرونغول كيف كروني ديرغول هيفرا من بعضهم يوغا من بعض إمرت يوغا للكفار كهيفرا كتون حالتان نونغ على حال جديد. الحالة الأولى على حال أرانون أن يكونوا كنبلاتة على دين واحد دين واحد كاليهودي مثلا مع اليهوداج فالنصراني مع النصراني النصارى النصارى. وفي هذه الحالة وني الحال لا خلاف لور لا في إرث بعضهم من بعض دبرون ديتاكون مبه. الحالة الثانية الحال إمام أن تختلف كبلوت نرت أديانهم ديناج مبه كاليهودي مع النصارى اليهوداج وندو النصارى أو المجوس أو الوثنيين ما مجوس ينقب ريو بكاج ريو بجيتيلي ريو بسنم. ففي هذه الحالة وني الحال اختلف العلماء لور الجومرا بغاند بين في حكم اندر نياور توريث رونغول بعض يوغا من بعض امر يوغا ومبني كمهيد الاختلاف لوتو ديرانغال هو دون حال الكفر توسي كويته كون كافران كاكو فوبيل واحده كدين ووتا او بلا المتعدده كاكو دينار سيرتودي منكم سبيكو الكفر من واحده كافر بين فوق دين ووتا kono mahin ko jomirabe gande be wi ko liben ko Abdullah taala wi ko القول الأول كونغول أرانونغول وهو قول الحنفية كونغول إمام حنيفة أبو حنيفة والشافعي مع اتحاد الدار وندو فيبغول غالدين ونقول هوند ووترند. ورواية في الله مذهب الحنابلة مذهب إمام حنبلية هو قول الجمهور كدوني كونغول مازوريتي أنك جمهور بغند أن الكفر wonde he keferungu bi jami ashkali e denda nangal cubbuli maggo on e jiba e maggo on e muskilaji majju on foko goto waxtilaf e lutondirgol nahalihi gallele mundin wonde fo mudum millata wahida ko dina wota فتوارث الكفار بعضهم من بعض فبكو هيفرابه اليهود النصارى مجوش وثنيين فبكو هيفرابه كا هيفرابه فب يوغا مابيرونا يوغا دون نظري قال دا دارغول الى اختلاف ديانات فادي لوتو ديغول ديناجي مابيدين لعموم سببه بتقول النصوص لسلي اون كحديثنا لا في توارث الاباء كرونغول بابرا بن والابناء بيبه فلا يخص هيرتين تاك من عمومها يمده بتقول منغول إلا ما استثناه سونا كونكو اتنتيني دون الشارع شريعه ولقوله تعالى سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض هفرا من يوغا ما بيني ويلدي بيوغاتو فتي نونكو ماجوش فتكو نصارى فوبكو كيفي كا القول الثاني كونغول ديمونغول أن الكفر نكفر كونغول 3 ملل و كو لاوي تاتي فاليهودية واليهودية ياغل ملة كلا والغو والنصرانية النصارى ياغل ملة كلا والغو وبقية الكفر كيفير يجتنغون فاب ريو بسنمو وسنيين مجوش دون كرفو ملة كلا والغو لا والغو تول لأنهم سبو كامبي يجمعهم ko be hawtondiro be annam no kambe la kitaba law kambe be mara defte ko faale be jokki fala yarisal yahudi wa al yahuda joronata min nasrani wala yarisu ronata kadi ahadu ma goddo mabbe min al wasani imorde yimbe sanamu be al qawlu salisu kongol tatabangol annal kufrano keferan ka ko ngum fab milalun mutaaddida woko lawi sertudi kala aqida mun on ko laawol fere fala yarisu ronata ahlu kulli millatin kala façon lawol min ahli millati e morde diya laawi al ukhra heditidi bidalil dawli nabi sallallahu alaihi wasallam sabu dalle norgol kongol ne laadongol la yatawaras urunindirta ahlu millataini yimbe laawi didi shatta sertudi yimbe dinaji didi rawahu ahmad wa abu dawud wa nasai wa ibn majah ولعل هذا القول نغسنغول دو كونغول هو الراجي كونغول دو نجيتشغول لهذا الحديث ونande odo hadith هو دون نص كنص في محل النزاع في اتغول بودو ديرانغال ولي ادم تناصر واسغول بودو ديرغونغول بين اهل الملل فولو ديرغونغول دابغول فولو ديرغول hakkunde yimbe dinaji fala tu warasa bainahum ronindirtaake hakkunde mabbe be ronindirtaako nabbe kal muslimina wononiri non julbe ben ronindirta mal kufar wondude hefrabbe wali anna wa sabudun gat ta'aradu gomdi no webito mujibul irsi
waɗinay ɗum dondindi ma'al mani wondu der ko sakkoto min al irsi morde dondindi wa wadun ikhtilafu din ko lutondirgol dina kan len ikhtilafu din sabu lutondirgol dina kan yujibu waɗinay al mubayanatu e bangandu woɗɗodiral min kulli wajini morde kala bangeji ɗin fo faqawal mani faqawiya tiiɗa on say al mani o haɗay ɗum sakkoto ɗum wa mani a sakko mujibul irsi waɗɗagol donndi ndin falam yu'mal haray gollitirtaake al mawjibu ko waɗiti golli qiyamil mani ko ɗum woni sabu daragol hunde haɗayde nden sakkotonde walladina ɓen yarisun yarawna yiɓe anna al kufra wondena kefranka ko millata wahidan wonde ko dina wota yarawna ɓe yi anna ikhtilafa dar wonde lutondirgol galleli ɗin kadi mani on ko sakkoto ɗum min tawaris immorde ronidirgol badul kuffar yoga heferaɓe min badin immorde yoga le adami tanasur sabu wasegol fuulondirgol ngol watta azur e poɗodirgol ngol baynam hakkunde maɓɓe watta azur e dattodirangol ngol baynam hakkunde maɓɓe hada mana oɗo mana mawjudun ko woɗaɗo ma ikhtilafil milal wondude lutondirgol dinaji ɗin fa ala hada awa ko e dow ɗum fa ala hada al qawla awa ko e dow ngol ɗo konngol alladi ngol yazharu lana woni ko feeñinani en anna rajiha wonde ko jikki kon annahu ko woni la yarisu nasraniyu ko raɓɓiɗi kon anna sarajo ronata masalan misal garibu ɓattodiraɗo makko al yahudiyankejo aw garibu ma ɓattodiraɗo makko al majusiyankejo ayul wasani ma ɓattodiraɗo makko rewo sanamo wala yarisul wasaniyu kono noon kadi rewo sanamo kadi ronata masalan misal garibu ɓattodiraɗo makko al yahudiyankejo waynama yata waras andu ko ronata annasara ko annasara ɓen fima baynahum hakkundeji maɓɓe wal yahudu al yahudaɓe ronodira fima baynahum hakkundeji maɓɓe wal majusiyankoɓe ronodira fima baynahum hakkundeji maɓɓe wa kada ko wonni kadi biqihil milal baqiyatul milal toɓɓe ɗiɗi hino acca ɗon toɓɓe haray no hani ɗo wa kada ko wonni kadi baqiyatul milal